Lalor ke jing syakri, hag bana jing sumar yaki para brio. Kinong tray ka jaga sumar pang keberan hanong po ka Bethany Outreach Hospital. Haga santre gujelio arhajar arpusau kalale asra ka wei ka kam haga ban buram me kamariang. Haga ba kala penlong daga jingkio chu ulum badan haga snong paham siem bat balik bantung yaki arspa atli kiten raidiang. Kenang ban penne ay kamariang bat ban penjer ngam meka. Kani kalong shibata jong kejeng rake ka World Environment Day ne kesengi penne mariang. Ya kene senjam balasim dakinong tray ka Bethany Hospital ban buram ya kamariang. Kadai ru shimenta kejeng pengkre jong kene ka hospital ban rake ya kejeng kenjo sya umau mer bashpusnem ha kejeng syakri ya emlang salang. Lalam kemat ikene kesenjam da utrai jong kene kejaka sumarpang uba David VL Sailo Karsai Thiang ha kejeng don langru Dr. M Poshna, Deputy Medical Superintendent, kene kejaka Sumar, nalor gidkhot ke Nurses Association, bat kibai-kibai ginong tray, kene kejaka Sumar. Ya kebala kershan bat Ayman Sim, daki officer kebala mikmat, dau ba Bijoy Lengdo, District Forest Officer Ribhoy, ba Pensyai Karkongor, District Waterborne Disease Control Consultant, ba Jetwin Lengdo, rang ba asnong paham sim, bat kibai-kibai. Haswa banit kiyo sa uluam bala pengkreat da kador bar senong paham siem bantung ik ars pa atli kiten raidiang la penlong ru ik jingelang ban keren halor kani kasni penne mariang nolor kiwi kiwi pat kijing ajing tep halor kakot kakya balaisim bentar ginong keren bekerpang ha kani kasni ya ka bala penlong ha yang dorbar jong kasnong paham siem pen kemau ya ladi ni pen kemau ya ladi kum kinong snong jong ri jong kapertai ba kani kamariang ka bangi ni syong ni sa kalong kamariang ka bangi don kam ya ka ban sumar kalong kadai ka ka ba ka don ha ka kti ka joni ya ka ba nong bu nong thau ai hangi ru ka jingit kli ya ka bangi ngin sumar ya ka bangi ngin pen bahai ka ba u la bu nong thau mo te kum shibanta na ka jingle ka joni mo bat kum shibanta na ka jinglong jong kamariang hi mo kat nang mi kisngi ki don ka jingkela bat kini ka jingkela ha kamariang ka kta ya ka kot ka kya ka kta abai dei kam tam bai dei begini vector-borne disease ho haki snam ki bala lej menshwa nyim da yo snow than ya kata ka nyim da yo snow than ki wei ki jingpang ki barat iksan perjong kum ki dengi kenika chikungunya kum yo snow than ya kenika Japanese encephalitis ngi kum yo snow than ya kenika let's say shakani ki chaka ya ka lymphatic filariasis ngi kum yo snow than ya kata West Nile ngi kum yo snow than ya ta Zika virus mo ki ba sapriang da ka bakan tha in iskan perjong Henry kat benang kela kamariang kat benang yat kapor kat nang buon ki nong shong shnong kat nang buon ki brio ha po kaperthai ndai kemot ka don ru kajing kela ha karukom im karukom shong karukom sa lesi la ringi pet tang khandiat snam manshwa hakanika chaka hani po nong po iria nyim ju dakkan ma bandon than kata ka balang mo bandon than kajing sakut ban lang kanika surok ban lang kanika mo bandon kanika jing flood ke Henry kat banang syong nang sa mangi pat kibrio kemot ki ngidon rengkat pat kini ngidon rengkat begini jing te kumta kumba kolong ke environment ke bolong ke saudong saukun ke bangi ngi syong ni sa kum kinong syong syong ngidon kam ya ka ban pet bangin yele kat bala ban pengkhuit mo ka jing pengkhuit di ka wei ya ka ba kum nakaliang jongi kum ka health department jong kanika lingba jong kanika vector-borne disease department ngiju ya le kat bala ya ka ban pensluri kinong song snong ban pengkhut ya ki snong ki thau khamtam ya ka ban weng ya ki niki mo ya ki niki chaka ki brio ki brat pathari ki nyot kinya bat kedai kita ki jingmulien ki jongi ya ka ba penlong ya kanika saudong saukun ki jongi ka banlong ka jaka ya ka ba ngi island ikiskan perjong ban kharoi telingba jong kanika snong ho hakisnam balalet ngila yo ya keban penlong ikaniki ya kanika cleaning drive mo nakam ta kasus reduction ngi ok mo ta kemut kata di ka wei na ke bentai ya ka ba kum ka department ngi jule om tang hang ni henry sikiwi dong kiwi than jong kanika district ke jongi